Naon? Ayang mau mobilan. Ke heula atuh da bonteng lagi encan panen. Ke urang tingali heula. Atuh. Ke lamun geus panen mah dipangmeulikeun hayang mau mobilan bener oge dipangmeulikeun. Semeureunnan bilang ada gon panen bonteng. Moal pake jarak samingguan deui. Terus aing pangmeulikeun heula kopi ka ditu. Tonggo. Heeh. Kopi naon? Pideung. Daripada dibalikan kopi, mending pakai ngumpulkan jangan dipakai lah nama. Ayo buat kebun pada lagi gini. Kernaon mang? Mau kemana kau lay? Arek ngebak. Jangan ngebak di situ jero meren. Mang orang lek ngebak ah. Dasar budak pilih omong. Bejaan ko yang jero. Dasar budak tolol. Mana ya budak tadi? Datang-datang. Yang beli kopi tuh. Apa ngalah dong? Mau bonteng saya jadi lah. Jangan. Adi ah. Malang sore ada nih. Mang, ningali adik orang tuh, Mang. Adik kau yang mana? Jabrik, pendek, pakai baju hidung. Oh, ngebak. Tapi tadi berang. Baturan nyusul, Mang, kan itu daik tuh. Ayo. Ayo. Bah, kening sepiki ya. Oh, batu pasien di sisi aja nubudang di punya. Niangan atuh siapa setong cicing wae didinya atuh siapa yang usaha atuh siapa yang buka udut cek. Ayang tapi saya nu ditipuna. Kok niangan sia goblok. Niangan ka ditu sugane aya. Kumaha Mang euy? Sore kieu teu kapanggih-panggih. Nya urang ge. Tadi urang ngali ngebak tadi itu. Tah, berhubung ayeuna di sore teu kapanggih-panggih mendingan ge urang ka jelema pintar. Ayo tuh. Ayeuna weh mangkat mabeng tan penting. Tah, muka teu keur mere jampena. Aya ieu. Anu sayu. Ayo. Nah, bah, air rezeki gini mana? Waduh, mangsa ini mah. Punten, Pak. Bangga. Tiup. Tahu dicarinya mana teh? Blok di dia nah. Mana tuh rebak? Nah, di dia sok diuk di dia. Mun di wae. Dinya wae. Maksud maraneh di dia tujuan ka direk narawan sebenarnya. Tah ieu aya pananyaan. Rek nanya naon? Tapi jelaskeun. Sok jelaskeun, anu jelas. Sugan mbah bisa mantuan. Dan mbah mah lain pinter lain pelegu, mbah mah teu bang rek sekedar mantuan unggul. Jadi kieu, Bah. Adi orang leungit. Langit di mana? Tadi kita beli kopi, Beli kopi. ti isuk. Oh, tisu. Langitna di mana langitna? Teu nyaho karena leungit mah teu nyaho. Oh, cing sugan mbah bisa mantuannya, cicing. Jang. Dekan para puyana. Geningan harum. Ikan supaya dulu orang tulungan. Wah, ini mah hidung, ini mah ya kata pon nama gembah hidung ya mah. Hidung. Saya ngadi hidung. Saya ngadi norongos hidung jang. Iya budak ayeuna di norongos hidung. Ya, Ya, Bah. nah, sok.
Dia malin kahayang mbah ya mah. Dia kudu make syarat na naon oge. Syarat na dia kan. Syarat apa? Duit. Paling 500.000 teu gede-gede teuy. Ye, ulah hampura we mah da lain kahayang mbah ya mah nya. Soknya sok teangan dulur maneh. Di ditu pokona mah dinu hideung-hideung jigana mah dinu laladon tak budak. Ya. Nya bah. Mana jigana lain orang dia mana nya? Lain urang mah. Orang mana maneh? Orang Batak. Nah, geram nyang harusnya. Nonnya, Pak. Ayo. Ade singkat panggi. Lumayan 500.000 sama 100.000 we nya. Oh, ini dua. Bagi dua ku apa aing setan jadi dukun lagi Apa tanya paruku yang tadi kan hirup. Apa sih paruku ya bener goblok. Bingung ke? Nya ulah tuh. 100.000 we siapa nya. Ini jero nak kopi ya makin wah jadi aing tebaling. Sialan dasar 500.000. Itu bukan adik kau. Oh, itu adik orang tuh. Yang. Yo. Kemana wae? Sekarang balik besok. Tas ulin Ulin di mana? di ditu jeung babaturan Wae masih kita beli kopi teh, menang tuh. beak duitna ge Pakai naon? ke jajan di ditu jeung babaturan Satu kuna naon? henteu Leungit. henteu Oh, berarti dukun tadi penipu. Baiklah, Mang. Yang penting mah di orang. Selamat lah. Geus aya nama orang balik we yang sore. Ayo. Action. ya kemana Tidak ya. Baik ngomong lagi aja masih. ya jauh teuing daripada dibelikan kopi pakai ngumpulkan jangan beli mobilan ngumpulkan Ka center anjing sih iyo. Oh, di dia mana tadi dia blok, di dia blok. Di mana tuh orang, Bah? Di dia diuknya. Mana mana? Orang Batak orang mah. Batak mana? Anjing. Gak roblok. Jalan-jalan. Cuma tanya kadinya skill. Cicingnya, cicing. Jang. Parukuyan kasih parukuyan. Ya, Pak. Dia kan. Nyong. Goblok. Dia main keren kan. Goblok. Saya mantap, Bukan dia aja kan. Malah dimusalam gitu tuh. Ayo, apa nih? Jang, burung jang. Parukuyan jang. Anjing. Buru mati sini. Action. Jang, parukuyan jang. Ini parung jang. Duitan. Baik dulu orang tulungan nih mah. Orang pakraan lah. Nyong. Hidung, iya majang ya budak ya. Budaknya pakai baju hidungnya. Iya, Pak. Benernya pakai hidung soalnya ya. Peangannya di hidung. Siga nama di. Aing kok ini tanggakeun ka luhur aing ngahaja. Mantap. Hei, Oh, bra. Kayangan di mana? Nam. Singkat pangginya, Jang. Saya tuh mangga acan tiis kain. Kemana wae? Tes mau karek balik. ulin orang tas ulin Ulin di mana?
kok cicing ada. Boloon cak. Kalayu nuturkeun aing. Tidak. Kalau nuturkeun Main tuh ngomongnya, ngomong apa tiu. kurang baca. Siap. Action. Ya urang ge. Tadi urang nyali ka ditu. Ngebak. Ini mon. Ngebak. Action. Mau kemana kau Lai? Ngebak. Jangan ngemak di situ. Ngebak. Goblok. Action. Oh, berarti dukun tadi penipu. Anjing. Action. Itu. Action. Oh, berarti dukun tadi penipu. Baiklah, Mang. Yang penting mah ada orang. Selamat lah. Bye-bye duit. Angkuriut goblok. Ayo, siap. Itu siap. Action. Oh, berarti dukun tadi penipu. Baik. Yang penting mah ada orang saya, Mang. Tapi nage tadi lain duit iya isina goblok. Siap, tadi orang dukun itu atuh, Mon. Action. Oh, berarti dukun tadi penipu. Biarin. Yes.